75. godinu. Inače, Ti? vojnik Kojeg Kusmir, Sveti Brdski Batinje, 75. godinu. Ti? Vojnik Jače! Vojnik Sveti Brdski Batinje, 75. godinu. Ti? Vojnik Vutek Smihović, Sveti Brdski Batinje. Vojnik Mesić Mel, Sveti Brdski Batinje. Vojnik Vuletić Sami, Sveti Brdski Batinje, 75. godinu. Vojnik Hadis Mirčak, Sveti Brdski bataljon, 75. godinu. Vojnik Novavić Saneze, Sveti Brdski Batinje, 75. godinu. Koga znaš nisam? U kom pravcu se povlače? Ovoga do linije fronta i pusti ga da ide kod Udakovića. Ovako, da mu samo prenese od mene pozdrav, ništa više. Da ćemo se vidjeti. I neka slika ću svijet ići koga Dudaković stavlja u rat. Evo sa čim Dudaković brani Zamakirije po Jugoslaviji. Kaže koje godište pa da se vidi. Kaži koliko imaš godina? Molim? 78. godište. 78. godište. Koliko to imaš godina? A? 16 godina. 16 godina. Dobro je. Oduzmejte mi da pređe granicu i Dudakoviću da se javi.